ostavila sam malo prostora zlatnoj djevojci da se upozna sa farmerom, da ispadnem onako kulturna. Poslije toga sam išla i ja malo da ga zavodim. Pa dobro, Ivana kad se me zadigne preko stola je se naravno svidjela zato što ipak smo mi bili na nekom partiju i to je sve bilo spontano, tako da nisam ja tu imao nikakve namjere da ću ja sad, ne znam, spavat s njom ili nešto, to nema šanse. Baš mi je pokazao da je muškarac na nivou, da radi što želi i kad želi. Mislim da Ivana voli grublje muškarce, pošto takav sam stekao dojam o njoj, ali trenutno nisam u mogućnosti da to ispoštujem.